balangadelele. Uthe lo munye cha bahlala balinzele. Ngase ngiyefika ngithi cha basuke balangadelela luhlelo lwabo Tandlane Nkondlo. Ayinibene ngiphindze nginimukele babukeli behlelo lene nilithandayo hamba embili eSwatini TV na 7 lonke nje Tandlane Nkondlo libito lami. Nginfortunate ngwamabuza lokho sengifikile ke mbukeli ngitanabo bosonkondlo nalabo labendayo nimisebeni eTandla bala ekhaya eSwatini. Namhla ke ehlelweni sinasanziso. Lo thina ungisonkondlo futhi yena ungisonkondlo lohlukile kunalabanye ngoba ungisonkondlo lonemandla. Ngifuna ukuthi ivele ke mbukeli ukuthi Sanziso unamandla mbamba yini uhluka mbamba yini vele kulabanye bosonkondlo. Angeke ngingimele ngcono ningekele mina ngihamba nedlodi inkunzi emalundalunda ngihlopha la ngahlophe khona ngiphilisena la kufike khona uze ungangibukeli phansi kona bangithethe passport njengomphathi ngiphethana ngemagama ngiyacilata mina ngeke ningikhone bafana ngcono ningekele mina ngiyagadla ngishaya ingadla ngingadla lenemandla labo yakusomandla emandla la emadlalane ngidandla bhatisa sana mina ngeke ningikhone bafana ngcono ningekele noma ngabe beningikhona ngeke nisankhona inyalo ngihamba nedlodi inkunzi emalundalunda ngihlopha la ngahlophe khona ngiphilisena la kufike khona uSanzi this was the poet. Mbukelo lihlelo Tandlane Nkondlo ngihlethi naye ke Sanziso lo nguye sonkondlo takusicoca abantu ke ukuthi yena usho ngani ukuthi ungisonkondlo futhi angisanziso nje yini lenye la indawo ngaphandle kokuba ngisonkondlo yabasida endvena labanye bosonkondlo. Welcome to Tandlane Nkondlo. Ngishito kahle bosinathi Sanziso. Ushito kahle. Okay, vusela umbukele ekhaya usho ukuthi ngubani wakabani uchamuka kuphi. Siyavusela ngobukele emakhaya. Lovusela konguye Sanziso kaMathe going by the name Sanzi the Swazi poet. Okay. Ucala nini kuba ipoet? Ngicale 2022. Okay. Dance November. All right. Yini lena leya kwenda wacala kuba ngisonkondlo? It's a long story my sister but cutting into a short piece. Ngahlala ekhaya 2022 ngangabuyele esikole. So bengibukele ama video Christian Mass and nginga-understand ukuthi konke kungayi until ngize ngifike le stage la khona bengihledi so ngicabanga ukuthi okay nami ngabe ngisesikoleni nyalo ngabe ngibhizi ngayo and I started writing ngabhala ukuthi okay ngabhala lenye inkondlo ngathi iphulungile ngivako nangihlede ekhaya abangani basesikoleni and ngayishutha ngayiposta ka TikTok I got 5 likes ngajabula one day ngayakhaba umngani wami so bebosi chicken dust safike so si chicken dust so bathi asibite ama customer so ngimemeda ngade ukuthi bayangishutha bangishutha and ngakusasa nangibuya ngabitwa ngilomnyema kwangitshela ukuthi hayi ikahle lento le ngendaka ngiqhubeke nayo so nga-understand ukuthi kahle ikahle ngani but ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi hayi ngiyaphilisa. Okay, now we are posting on TikTok, you're getting 5 likes, uyachaza uva uyajabula. Phinze uyachubeka uyamemeta lapha chicken dust yini lena lenye leya kwenda ukuthi uchubeke uthi you know what ipoetry mina ngachubeka nayo. Okay Mastita, kwekuqala ngathi nangibuka Christian Mass ngabuka le level lasaki and ngatitshela ngathi okay maybe esikoleni angeke ngisakhona kubuyela for the rest of my life but ngakhona ukuthi ngadiwe ngakhona kusitha umndeni wami kule situation lesibhekene nayo all the stuff so ngathi asengiqhubeke and nalomnye umngane wami ngele beka ngisitha so vele bengisaba kakhulu ukuqhubeka but angisitha yena endangathi yahlabela la celeni kwami. Okay. Wena uyahaya ngala yini yahlabela ngala. Okay, ngikuphi nje lapho nacala khona ku performer like lo kunebamvu khona abaningi banikete attention. Ngaqala esontweni. Okay. Bayabanjani response ebazalwane? Ngabajabulisa kakhulu. Okay. Yes. All right, naku ke khase babona ukuthi sekunenho wena lo sokucala kuyinda abamfula bayijabulelako bakusupporta kanjani bona? Okay, kuqala kwami baqale bangibuta bathi ngidayikhona yini lena. Lempo icalile. Ngabatshela ngathi hayi abakushiye konke kimi nangababa bahluleka so kungisupporta nje kwabo baqale this year kahle. Lapha Hillside High School lebengifunda khona so bekune fun day. Okay. So buti wami wahamba yongikhulumela bangibita ngaya ko performa khona. Qala kwami nje kuhamba performa serious ngacala lapha Hillside. Ukhona uNkulunkulu. Kuthi akabonakalise empilweni yakho kusho ukuthi akaphila. Engingifakaza ngifile ngiyaphila kungoba nayo uyaphila. Yebo kude lokunganani lathi bonakalise ngako kepha lokuthi ngiyaphila fakazi lobucwele lomungasho ukuthi nangichazelo.
inkinga yenu ninekubuka emaceleni ebese nigatsa kubona lokusembili kanjani bukane embili yize nitobona lokusembili letihamba embili uyabuya Jesu masinyane futhi noma ningatenta tilima nilibale nithi angeke libale yena angeke vela libale uyabuya utolanza libandla lakhe futhi nenithi akekho uNkulunkulu leni man ake uhlale phansi ucabange lele ngikhuluma ngaye ngilo wadala izulu nemhlaba lolo kiwo wena nyalo kepha nyalo wena uthakekho kanjani ngiphinze ngiyabuda ukhona uNkulunkulu yekelandeni venye kuthi uNkulunkulu akekho uyabuya masinyane futhi utolanza invotsana yakhe ubhala tinkondlo leti kanjani nje okay tinkondlo ngiyabhala tinkondlo nje ngohlukahlukene ngiyabhala tethando ubhale tempilo ngibhale nje tebumnanzi okay uyaye tinkondlo takho na utibhala utibase ku true stories noma kuyaye kube timfo lotibonako ti-observako or timfo lothi na ubuka umumvu uvungazi uthi yatitsini something lenjenganayo iyendeka empilweni yanango wena kanjani okay kubhala kwami tinkondlo letinye tato tisuke vele kungiyimi nje vele ngisuke ngikhuluma ngami eqinisweni okay letinye ngiyaye ngithi nangibuka umuntu bese sengingena ecathulweni takhe okay sengiyabhala ngibuka lesimo lakiso bese sengiyamkhulumela but ukukhuluma mina okay sifiso sakho kuyaye kube yini nje naso reciter then people balalela uyaye ufise kwentengeni kuloyo lo mahayi lakho okay ngekwehlukana kwato tinkondlo nangabe nje simo vele sikabi nangibhala inkondlo ngisuke ngiyibhala ukuthi okay uyive nayo lenkhathi ngitwenzo kuze ungacabangi tinvo letibi hleze ngikubuyisela lithemba nangabe boso give uphile ngikubuyisela lithemba lekuthayi keep it up qhubeka uzame vele kuhluleka kwakhona empilweni ufisile yini wena kuba sidaya labanye bosonkondlo noma uthi hey nami ngiwe ngivuka ngedlala lantibonelene ngeke ngithi nami abatibonele because nami ngiyadzinga lezi so basita vele ngifisile basita yini wena lekwenta uhluke kulabanye bosonkondlo ngoba utawuthi umbukeli hayi bosonkondlo sebaya ngekwanza laveni angisiboni mina isidingo sekulanza sanziso yini lena leta wenda umbukeli ukuthi afune sanziso nje esipoet yakhe angihlukile kubo bonke bosonkondlo okay mina ngiyabatshela vela ngingadlangadla mina nginemandla from God abuya kusomandla thina sicala impilo singenalutho sihlala singadli lutho kungenamuntu emaceleni ekucaleni bekuphela nekuncenga ngekuconza ukuthi lolo conzweni nako kucosha kutinqonqa ngiconze ukuthi impilo siyicale from zero asikho hero kepha besifisa njalo masibone ma-shooting stars with scars besifisa kungichazela ngibonise tibolelo nani intibonelo ukuthi impilo iyakubita iyabitana ngisho ngeve emadlebeni ugcina ususabele ebeleni empeleni thina sancela inhlupheko iyakuhlupha ngoba iyakuhlupha ngisho usihluphekile thina esahlushwa inhlupheko yasifundisa isifundo lesincane sekuthi lokho lokuncane lonako konke ngoba ulati likusasa likuphatheleni sathileni lathi ngoba uyafelwa uphinza utale kuze wathi ukuthi imbeleka ilahlwa kanjani ngoba thina salahlwa injabulo yangalahla nanginembeza ngoba thina bese sihluleka nekuzama lokuncane sihluleke beba bese sebayasihlulela yeke kahleni kusihlolela umdali sasihle ngoba thina silela isikhathelo okungcono thina sicala impilo singenalutho thina sicala impilo sibancane kancane saconza ukuthi ubonga lokuncane lokukhuluda kubonga kusasa nje kusasa sidavuka zileni ngoba edladleni solo kwalala lelikati thina sicala impilo sibancane sakhula ngemagama lathi ngakusasa mfana mikudawulunga ngusanza seswazi poet nakunemicimbi itsite uyakhona nekubhala nge-topic yaloyo mcimbi noma uyaye wena usuggest ukuthi mina ngijwayele kubhala nganako ngicela kuda nakho no nakunemicimbi ngiyaye ngicale ngibude ukuthi okay njengoba nentaloku ngingajabula ukuthi mina nginibhalele into kanjani so nangabe bathi akubekini so ngibese sengiyabuka mina bese lapho le poem sengiyibhayisa kulokudawendela okay kukhuthata-ke umbukele ekhaya ngwaphi emavilo ngabapha wona basachubeka nayo impilo lo munye uyathi izamela uyavuka ekuseni aluke wona emagcasi lo munye uyavuka endedona tinkondlo ungabakhuthata uthini ukuze ukuthi bangalahli ithemba emaqinisweni elithemba vela akudzingi sililahle ngoba liyasho nelive ukuthi asithembe noma ngasathembisi eqinisweni sonke asiladi ilanga lekuphumelela njengoba nelekufa singaladi so noma sihluleka namuhla njengoba basho kuhluleka akusiyisiphetho sempilo ungahluleka namuhla but nakusasa vuka uyezama okay ungagive up empilweni noma bakhuluma bathini noma bahleba vele labakhuluma ko bahlezi bakhona athi lo kwathi kushumayela athi nabakhuluma
nabakhuluma emva kwakho bakurezela le standards zakho. That means laba bakhuluma lamba kwakho bayakusaba abekho kule level lokuyiyo ukuthi bangakhona kutshela wena direct. So noma bakhuluma ngawe empilweni ungaba nako nakuchubeka nalokwendako. Okay. Umbukeli yini nje la ngakusita ngayo as a poet kuze ukuthi utochubeka. Ube ngilo sonkondlo lona emandla lengimva kushito athi cha wendlukile kunabanye wesonkondlo. Yini ke umbukela ngakusita ngayo? La ngangisitanga ukuthi angifollowishe bo social media, Facebook, YouTube, bo TikTok, Instagram. Also my bookings. Okay. Mana sikufollowisha si type sisesha kuthini lapha? Sans the Swazi Poet. Sans as in SANDZ space DE space poet. Okay. Swazi space poet. Okay. Labete social media bona benda njani? Okay. Ngikhona ka WhatsApp usikakhuluma ka WhatsApp channel ka WhatsApp 7938 7858. Diye isithandwa sami. Uyathi senguphuphe tinsuku tilandzelana. Senguphuphe tinsuku silandzelana siyalandzelana. Thandvo silandzelana siyalandzelana lokulandzelako mina ngifuna sithandzane. Mina ngifuna sithandzane embikwelibandla baze bakhude bathi ayibandla. Lapho siyandla ngiyobe ngisifaka esiphandla. Bayothi siyadlala sibe sidla sibaphandla bosiphamandla. Ingani siyobe sinemandla labuya kusomandla amandla la. Emadlala nesiyobe sidlala ne. Nelithandwa lethu phela mina ngifuna libusiseke ngasibusiso natibusiso. Angithi banvana tibusiso letibuye enkosini enkosikati. Mina ngicela ungivumele ngikuthande. Mina ngifuna kwathi wena ngifuna ukuthi nabangibuta ukuthi yini lithandwa emqondweni wami kufika igama lakho okucala njengenqazelo ngichaza ukuthi lichaza lekumele ulichaze kalichakaze chakazile wena uyimbali lechakazile uyangichaza yawube sekubakuweka ukuthi ufuna kuba sekucaleni enkondleni elithandwa noma ufuna kuba ngekhathi enhlitweni yami mina ngifuna ubezulu lami ngoba ngake ngalibona kungoba naluma ngiyothi ngiyafika ngilikhanje ngingafani nawe ngiyawubuyela esogweni ngiyokushela kabusha ebese sengiyeda sengikushela kabusha dear sithandwa sami uyathi ngiyakubona ukuthi sovumile but khulileka ke lakimi uvume kahle ngoba nami ngiyabona lokuthi ngikhethe kahle kungoba naku uphethe kahle kahle lakithi umdalo wahlala kahle wahlela kahle sengisholo ukuthi sibahle hayi wena sibahle ngikhulumela ukuthi nakagcoke kahle nami ngagcoka kahle sibese sibabahle kahle nini obonondaba nandzaba ke baby mina ngifuna sihlale phansi sifake emadimasi sidle maskupasi sibukela abane jealous sibashaya ngebypass sibekele bypass sengicalela phansi ngikutshela ukuthi baby ngiyakuthanda nawe ngiphendule kanjalo sithandwa sami ngoba lithandwa sibili alinamanga manga ukuthi ithandwa sibili liqiniswa manga hey ithandwa sibili liqiniswa amaqiniso nina ngicine emaqinisweni ngicinise lithandwa lweni ngemaqiniso ngathi iqiniso yena awumumoshi musa kummosa monge umanga umhake like nga nineka ngicula macala ngicale ngicabange hayi cabanga senicabulana like nqa ngoba lithandwa sibili alibhambathi ungampambathe nalibhambo lakho lithambo lakho ubombambisa lithambo lakho lapho athi thambi nje kancane ngoba lithandwa sibili hlezi livuthe emalangabi langalibila nje umani mabili liyohlezi livutha usanzi lesizwe poets Uma ngifika ezulwini ngaphansi lobuhle lobufana nawe ngamane ngibuyele esihogweni ngiyoqalela phansi ngikushele naloko ngasho kahle nje kefa lawo malayini akhe Sanziso the poet ngethemba ukuthi difokotela inkondlo takhe futhi wakufunza lokuningi kuye sitawuchubana uhlelo ngembukeli nasibuya sidabe sinaye lona lo wenda umsebenzi wetandla sitawujet market ngayinzawo Mbukelo ihlelo tandla nenkondlo sejabula ukuthi wena ukhethile wathi cha namhla ngeke ngize ngisukume ngeke ngithi inyaka ngidawuhlala phansi ngibukele lona ihlelo tandla nenkondlo yathi mosikusilakhathi nesiyakulethela labo labenda imisebenzi yetandla namuhla ke mbukeli sina Sithembiso Tshele lo la ekululameni unginstructor ke webamfana labane ma disabilities umsebenzi la wenda kuyamangalisa utawubona nawe ukuthi yathi kuthini lemfo lengenda ukuthi ngihlale phansi ngende ilupho itangiluzisa ngalinye ilanga Sithembiso, welcome to Tandla nenkondlo siyajabula kuba nawe. Ngicela ubingelele umbukele ekhaya usho ukuthi uchamuka kuphi. Ngiyabonga sisfortunate. Ngivusele babukele emakhaya. Bese ngaloku seceleni lokuhlelekile ngicela kuvusela bonke labakhubatekile. Lo nivusela ko nguSithembiso Kwandile ngwakajele Sibongo. Ngingu-instructor ekululameni Rehabilitation and Training Center loku sikolo sebantfwana labakhubatekile lesacalwa nguFather Chikon. Okay. Yes. Uthe wenda umsebenzi wetandla wawucala nini umsebenzi wakho wetandla? Umsebenzi wami wetandla ngawucala 2020. Okay. Yes. Lowa I was inspired nangibona ibambuko internet and ngibona letinto labatentako ngayo emaveni
Okay. Yes, angadi ke ukuthi ngidathi mhlawumbe kuhlangana kwetinto yini ngoba kusona leso sikhashana kwase sekuchamuka bantu labathite betako na la eKlulameni. Bathi bacela sibentele ama side lamp lentiwe ngale bamboo. Okay. Because lele bebentela khona bebabentela ngicabanga ukuthi bebangakabi satisfied. Yabo, so besibathapha. Okay. Yes, wakwenta wekucala lobe kungu senior instructor bengiseng assistant by that time. Wakwenta nalo wesibili. Lobe kungiyena ke angiyena ingasho ukuthi ngi-instructor lomncane impela mina bekulekugcineni vele. Okay. Nguspanela boy. Only to find ukuthi kwaba ngimlona lo wenta info lengathi iyabukeka. Okay. Yes, so kwaseke kancane sebayakhwesha labanye. Sekugcine sekusele mina. Nalokho ukuthi ke ngingumuntu lo bekade vele since lisho iBhayibheli lithi sitalwa sifumbethe bengivele ngathi mina ukuthi ngalelinye ilanga I will have my own business. Okay. Yes, I think ngolokunye lokwa inspire ukuthi ngibe patient ngemusic wami because I also do rap music. Yabo, so kwathi nakuvela le bamboo. Yabo, kimi kwase sekuvela indlela kwakha imali kwavela ema products. Actually kwavela le business. Na ungasibalela nje ama products lo wasebenzisako nayo ukuthi ke yini kahle le nawe nalo yendako. Well, kunema key holder. Kunema frame, picture frames tifombe takho shothi ungidane isithombe sakho ngikalele sona then ngikwakhelele frame yakho ngale bamboo. Okay. Bese siba nema tumbler ekunatha lokucanzako asikufaki lokushisako la kulama tumbler staze siya. It's so interesting vele ukusebenzisa yadi yabo, so asikufaki lokushisako because stase siya expanda lesigodo then sesiya cracker. So sinatha anything cool. Yabona, then bese siba nema beer mark. Okay. Uthini yabona lama mark eflane tibambo yabona. For your beer ngayinatha ne Coca-Cola nemanti asikufaki lokushisako. Then bese kuba nema side lamp. So ngiphinze ngakhe emali bicycle for your deco. Okay. Yes, asingithi nje lapha etafuleni lakho in your office uyalibeka lapha bicycle lakho noma umkhumbi. Actually it's anything I can just think of. I don't know what triggers my creativity most of the times. Yabona ngivama ukutshela abantu ukuthi ngi-extraordinary because angithi-understand nami isikhathi lesiningi. Okay. Yabo, yes, bese ngenta ema-pen holder ukufaka ema-pen akho e-office lakho. Phenze futhi ngente toothbrush holder ukufaka your toothbrushes. Yabona, yes, endlini yakho. Phinze futhi ngente nemacici. Okay. Yes, manje. Lokusho ukuthi kahle kahle creative all over. Yonke info lesifuna wento ngedandla singayithola la ku. Little Bible isitalwa sifumbethe is fortunate. Okay. Yabo, so if Little Bible isitalwa sifumbethe I do believe lokho ukuthi nawe kukhona lo ngangikhiphela kona. Okay. So la esikoleni yini lokufundzisako when it comes to umsebenzi wetandla? Well, la esikoleni ngifundisa i-creative thinking. Yes, kona lokuhambelana nale bamboo, but creative thinking goes a long way. Yes, kahle phase 1 ngile bamboo, then sithatha ema-carton lema cornflakes. Yabona mos carton lema cornflakes. So to be hard ne. Okay. Kuleli carton lema cornflakes abangithula ama hard. Sithatha iglue siyigcobisa ngala. Okay. Ngithatha na skipper samnazi. Ngicobisa iglue nginamathela la kuleli carton leli nale hard. Okay. Sengijuba kahle right round. Sengibhobosa imbobo lencane. Sengifaka lokho ngicela kubuta kusilici lelo sisfortunate. Ububa liciki. Lokusho ukuthi la esikoleni nikhuthata bamfana noma lo yolofikile ukuthi basebenzise tinvo letingacushwa. Ungathi khanzi senye isitolo senyocupha kani khona lengakusebenzisa lokungekho esitolo. Yes, sikhuthata lokho ngoba sikhathile sinengi sekubonakele lokho ukuthi simaswathi sithi khanza singakhona icala ema-business app ngalokho ukuthi sibhilivela ku-machinery. Okay. In fact, hayi ukuthi sibhilivela ku-machinery,
indlela lesifundiswe ngayo sifunze kanjalo ngibekise nje kulomsebenzi webamboo ukhona umshini lokhona lo ngenta kube faster ngibekise nje ngijuba ngelisaha yabo ukhona umshini wekujuba ngaphandle kwalelisaha Okay. electrical yabo nangihwaya lo sandpaper ukhona umshini wokusandpaper but mina ngisandpaper ngize ngesandla yabo tandla tami setaze tagcina kwani yabo but ukhona umshini wokusandpaper yabo Okay. but lokumele ukunderstand ukuthi lesandla lesi ngiso lesitawuthenga lo mshini wokusandpaper hayi ukuthi mina ngihambe ngebhange ngiyoboleka imali yekuthenga umshini wokusandpaper I rather mina ngingalali la endlini ngakhe ama products day and night ngidayise day and night kuze kwenteke ini kuze ngidawukhona ukuthenga ini lo machine lona lotawenda lo msebenzi wami ube lula Lokusho ukuthi nikuthatha ukuthi ungayi esitolo ungathi khanzi soboleka imali ngani nato tandla khona netimvo longatibutha ubuye wende umsebenzi wetandla right kukhuthatha ke ekhaya futhi Sithembiso nangilohledi lothi yathi kuthini mina ngiti plan ungamkhuthatha uthini sisfortunate lithi iBhayibheli isiqala wasifumbethe so yonke inzaba icala lapho lengakutshela nje umbukele ekhaya kuthi asoqale utipfole wena naNkulunkulu wakho ungatipfola wena naNkulunkulu wakho uNkulunkulu wakho utawubese uyakuhola ngithambise ngeke ngoba nangisi uNkulunkulu wakho labanye abantu basikade kwasangithandaza uNkulunkulu akaphendula kuba nana live lelincane lelithi yenta naku wena ngiyabekisa nje kanze ukuthi solo kuyasho nje sisifortunate ukuthi uyathi na ungacupha ama-twiggles ngathi noma sekhona yini na ungacupha ama-twiggles na ungacupha cupha lama-twiggles wena ubhizi uthi ye ama-twiggles ani mina ngidayisa ama-twiggles ayibo le nto le cupha lama-twiggles so nami kwaba ngiloko nje because nami ngacala bebangibita ngelihlanya la ngabona la bengisuka khona ngebamboo ngicanga ngce khona kunelibloho nje nathi otofika la Mzimbofu uScotty nje bengisuka lapho phasi lapho mina nale bamboo ngibekela ngihambe nge-main road ngize ngitawunyuka la ngingedwana but nyalo sengenda njani senginemuntu le lengimbhadalako angideliver ibamboo Okay lokusho ukuthi bamfu bangesabi kucala ungesabi kucala Okay baseta ke kutokusupport up uthi Sithembiso batakutfola kuphi bakutfole kanjani well ngiyatfolakala ka Facebook yes nginalo page ka Facebook ngo Prolific Artistry PROLIC Prolific then Artistry it's ARTIRTY that's artistry so bangangithola lapho naka Instagram it's Prolific Artistry naka TikTok it's Prolific Artistry inombolo yami yelicingo 76298506 76298506 bangangithola kanjalo while ngisalungisa indzaba tami tesitolo ngicanga ukuthi utathu uphela lo mnyaka wena nje ucishe wangikhanza isitolo sami kwale kangaka utathu uphela lo mnyaka yes ngilabe senginaso isitolo lesesina ngoba nyalo njengoba ngishide ekucaleni ngacala ngidayisa incumbi nje babukeli labangibona konyalo ngiyathi ukuthi bayasho bathi nangulo mfanele wafika eprison nangulo mfanele sambone emhlaleni nangulo mfanele wafika erankini ngoba mina bengigibela nemakey holder la angivilaphi nekusuka la ngeSimunye angathi ukuthi ngibale ngimdayisele eSimunye noma ukhanze kushito omunye umuntu wathi mina ngiwaseSimunye nangihola ngingafisa ukuthi ngithenge ikey holder ing-10 key holder ngila kaManzini yena useSimunye mina ngidawuthatha ama key holder a500 nekwekufaka kwetethupi in fact ngidahamba nesikhoma sami lesingaka angitsangala ngidahamba ngehlathini ngikhipha bamboo ngibe ngihlale la ngisebenze babukela ibhola baya kuma-dates baya ema-grooveni angithi social life ngingimi nje ngiphelele mina ngakho umsebenzi wami la ngiyavanisha after that ngiyahamba ngeSimunye eSimunye kuna more than 500 13 thanks
ngingena endlini yekucala ngiyofika endlini yekugcina. By the time ngishona nalanga ngitabe ngakhe emalini ngitenga 10 emalangeni but ngidawujikana close to 1,000 if or less angathi. All right, so thank you so much Bhuti Sithembiso for your time. Sithemba ukuthi eMaswati akusupporta. Akuboni bakubonile utimisela ngithemba futhi ukuthi bathi okuchubeka bakuside ngoba bafisile ukuthi usite nalabanye labazamako. Ngiyabonga kakhulu sis Fortunate. Keja nje le ngubonga kakhulu. Ngibonga lelifuba. Yebo kona nami lengisite kakhulu keja ngithemba ukuthi lisite kakhulu umbukele ekhaya. Ngoba sinayo le challenge especially la ku youth youth silahlekile yabo si frustrated and seku even worse nyalo even laba nema qualifications yabona nabo ba frustrated nalaba labangane ma qualifications ba frustrated. So if ever kukhona umuntu lona or even one word lengashintsha simo semuntu mina ngijabula kakhulu lokuthi you guys nifikile neta mhlambe ligama linye lengilikhulumile but I do believe ukuthi khona le tamshintsha ingqondo ekhaya atikhanze naye enter something because ngalokuthatha nje liphakethe le maswidi la 34 rand uhamba uyodayisa lona kunengi lokungashintsha naloko ukuthi kuTethemba mangabe uva ungathi wena uyakhona kwakhaya ima bracelet yakha le bracelet yakho noma ngabe ibhekele tinto tami lengitakhako mina azange sentibone ngivame ukutshela ama customer ami ukuthi if I sell you something you need to know ukuthi kude lokufana nako ngakho ba Rolls Royce mina le ngikudayisela kona bokwadi ukuthi kwakho wedwana. Why? It's because lento ngiyicabangile azange ibe khona. I was inspired by hunger and fear of being hungry. My inspiration yami. Awulokungapheli ngabe kuyahlola kepha ngethemba ukuthi mbukeli Old Forward lihlelo lefuna muhla Tandla nenkondlo wakufunza lokuningi nawe wena lo wenda wona umsebenzi eTandla ngethemba ukuthi sotayekela lemfeke ukuthi utibukele phansi utawuphumela ngephandle bami batokhona ukuthi bakusupport nalo makhelwane wakho naye salucala phela umsupport ungavumi nje libonza lakho ukuthi libe plain ngani khwalo matiko lotvebawo sitabona ngembukele evikini etawo ngaso isikhathi esifana. Goodbye and God bless.